Ако гласа за Зоран Заев, гласаш истовремено и за брат му Вице, со кого делат криминални тендери и провизии. Гласа за двојазичност, за кантонизација, за федерализација. Федерализацијата е само во главата на Груевски. Кантонизацијата која што ја спомнува, не знам од каде му пало на памет, најверојатно мисли на конфискацијата. Слободан Богоевски është njëri nga dy politikanët të cilëve u është konfiskuar prona. Ish drejtori i drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim u arrestua në vitin 2013 për shkak të dyshimit se ka kryer veprën, pastrimi parave, shpërdorimi i pozitës zyrtare, autorizimit dhe evazionit fiskal. U dënua me 2 vite burg, ndërsa i janë konfiskuar para dhe prona. Bogojevski tani është i lirë dhe është i bindur se i gjithë operacioni është i inskenuar dhe me motive politike. Овој случај на брутално газење на уставот и законите, нашиот случај, може да биде навистина школски во историска смисла, затоа што да обвините некого за перење пари, а да немате ниту еден доказ за тоа, затоа што такво нешто не постои, и да обвините некој за злоупотреба на службена положба, која воопшто ја немал конкретно адвокатот Томановиќ, он како физичко лице настапи, подпишувајќи го раскинувањето на договорот, спроведувајќи го полномошното на ЦБ и Кипар, за да може да се инсценира после друго казнено дело, така наречено изведено дело перење пари, отидоа со таква постапка што не е замислива, мислам, за ниеден суд, дури ни во афричките земји, а не во земја која претендира да биде дел од Европската унија. Përveç Bogojevskit, prona I është konfiskuar edhe liderit të Partisë të Bashkuar për Maqedoninë, Liube Boshkovski. Ai u dënua për veprën penale, shpërdorimi pozitës zyrtare, kështu që ka marrë një dënim me burg me kozgjatje prej 7 vjetësh. Boshkovski u arrestua një ditë pas zgjedhjeve parlamentare në vitin 2011, pas takimit me një njeri, për të cilin mendohet se ja ka dhënë pjesën e letrës, brenda së cilës ka pasur 100.000 euro. Këto para janë konfiskuar nga organet kompetente. 4 vjet më vonë, në opinion u publikuan materialet e përgjuara, të cilat pretendonin se bëhet fjalë për një revanshizëm politik. Ало, началниче. Од ќе кеш го фатиле? Да, ја фале парите 100.000, 10 пачки од по 10.000. Лежеше таму едно пола саат на стомак врзан на влиците, дојдоа новинари и ги спосликаа, го направија, он вришкал. Сашо Мијалков ме намести и солзи тешел. И вика, како ми го начука Сашо Мијалков, а врзан со влиците од позади. Абе, лежеше тука 40 минути, бе, сите го гледаа, бе. Па го свртеа со главата према веце, со лициците, народ гледа. Му едав мајката, што да ти речам сега? Нека јаде гомнате. Сега со Велија заедно ќе се дружат. Со Велија ќе слават победа сега. Да. 8 години ќе му биде ова, да знаеш. Што судството е навистина продолжеток на Злосторничкото здружение, еден огромен ганг, кој ги реализира интересите на здружението Злосторничко, кој го нарекувавме влада на Република Македонија, представено од фамилијата. Заменичката обвинителка Деса Пауновска, која 3 реченици не изусте за време на целиот процес, нити имаше одговор за било што на прашањата на адвокатите и нашите, веднаш беше награден, уште недовршен процесот, за да го покрене обвинението. Стана виш обвинител во Гостивар. Судијата, судечки во основниот суд, беше напреден во апелација. Еден член на судскиот совет од основниот кривичен суд во Скопје директно отиде во Уставниот суд на Република Македонија, пракса која е невидена во досегашната историја. Njohësit e gjendjeve thonë se bombat e publikuara nga ana e opozitës I konfirmuan dyshimet për gjyqësorin e politizuar. Sipas tyre,
Gjyqësori është instanca më e rëndësishme për të frenuar korrupsionin, ndërsa konfiskimi është masa më efektive për demotivimin e individëve për të fituar një pronë në mënyrë të paligjshme. Ништо повеќе не ги стимулира криминалците, не ги одвраќа овие што се од лукративна природа, отколку да им го одземат имот. Системот е буквално уништен. Да ги погледнеме состојбите, значи од предистражните органи, како што е управата за спречување перење пари или царинската управа или управата за јавни приходи, па да ги погледнеме состојбите во истражните органи, финансова полиција, МВР, обвинителството и така натаму, имаме тотална блокада и нефункционирање на законските прописи и на подзаконските акти. Што секој граѓанин ќе рече: "Еј, супер, овој ќе одлежа 3 години, а украде 3 милиона евра. Му се исплаќа." Тоа е пораката која што стига до граѓаните директно или индиректно. Мора да има конфискација за тој кој што се дрзнал да краде, да биде вратен на истото ниво финансиско, кој што го имал пред да почне да краде, а казната затвор да му биде гратис. Тоа е начинот, друг начин нема. Борбата против корупцијата на крајот се мери со одземен имот и капитал. Skup Maqedonia ka siguruar të dhënat që tregojnë se në 3 vitet e kaluara është konfiskuar pronë pas 88 aktgjykimeve dhe në arkën e shtetit kanë hyrë, besoni apo jo, vetëm 130.000 euro. Analizat tregojnë se përmes aktiviteteve të korruptuara, nga çdo qytetar i Maqedonisë janë marrë nga 150.000 denar, kurse me konfiskimin janë kthyer vetëm nga gati 4 denar. Për dallim nga këtu, në Evropë bëhet një kthim i vërtet i asaj që është vjedhur nga qytetarët. Kështu në Francë, Itali, Spanjë, Britaninë të Madhe dhe Gjermani, për 4 vjet janë sekuestruar rreth 5 miliard euro. Në Maqedoni, megjithatë, për 9 vjet në mënyrë të paligjshme nga vendi janë nxjerrë 5 miliard dollar amerikan. Çdo evropiani janë kthyer 15 euro ose nga 1% e pagës mesatare. Tek ne me 4 denar të kthyer, ajo përqindje është 0,0001 e pagës mesatare. Legjislacioni në Maqedoni për konfiskimin e pronës së fituar në mënyrë të paligjshme është miratuar 7 vjet më parë. Një dritë të vogël në tunelin e errët të korruptuar në Maqedoni është dashur të ndriçojë me themelimin e Agjencisë për Menaxhimin e Pasurisë së Konfiskuar. 2009 година Македонија имаше препорака од Советот на Европа, значи да формира таква агенција како важна алка во борбата против организираниот криминал. И Македонија беше 7-та држава во Европа која што формираше таква агенција. Во регионот најсилна е бугарската агенција. И нема да кријам, значи, како основач на агенцијата и која што, значи, почна некаде од март 2009, а со имплементацијата на законот и подзаконските акти заврши во јуни месец 2010. Значи беше земен примерот од бугарската агенција. Таква каква што е замислена агенцијата и таква како што функционира, мислам дека е неспојиво и не е тоа што требаше да биде. Јас основав агенција во 7 метри квадратни, во IT центарот на Министерство за правда. Тамо требаше да преземам 14.000 кривични предмети од сите судови наеднаш и можам да речем дека од првите 10 што беше почнато со работа беа наплатени 11.300.000 евро. Cvetanov gjithashtu kujtohet për hapat e parë të agjencisë. Ai thotë se entuziazmi i luftëtarëve të Maqedonisë kundër korrupsionit nuk ka qenë i shoqëruar edhe me mbështetje nga qeveria e atëhershme. И ние воодушевени од успесите на тоа тело побаравме прием кај премиерот Никола Груевски во тоа време да ги презентираме тие успеси и поведени од деланот добра волја и развој на системот за борба против корупција, да побараме политичка поддршка, односно да се понудиме да биде изградено, оформено такво тело во Република Македонија, каде што би биле назначени некои луѓе кои што ќе ја водат целата таа постапка, затоа што во Република Македонија не постои таков орган. Но не наидовме на прием. Ниту желба да слушне, ниту желба да сака да имплементира нешто такво во Република Македонија.
Nga vendet në rajon, Serbia është lider për nga konfiskimi i pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Klani të drogës të Darko Sharikit, bosi më i madh i drogës në Evropë, i është konfiskuar pasuria me vlerë prej 300 milion eurosh. Një përparim të madh në konfiskimin e pasurisë kanë edhe Rumania dhe Bullgaria. Autoritetet e Rumanisë kanë konfiskuar pronë me vlerë prej 500 milion eurosh për 10 vjet, pasi prokuroria Laura Kuveshi punon në prokurori. Në listat e pasurisë së konfiskuar në vendet e rajonit janë gjetur edhe funksionarët më të lartë të shtetit. Kështu kryeministrit kroat Ivo Sanader ju konfiskua një pasuri me vlerë prej 4 milion eurosh. Në vitin 2011, ish presidentit serb Slobodan Milošević i është konfiskuar një vilë që vlen disa milion euro. Të njëjtën vilë familja e Miloševićit e kishte blerë vetëm për 5.000 marka gjermane në vitin 1999, që ka qenë një bazë hetimi për institucionet kompetente të Serbisë. Nga bisedat e përgjuara, të cilat i zbuloi Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, opinioni mësoi se për një shumë të vogël pasuri kanë fituar edhe funksionar të lartë shtetëror. Midis tyre është edhe ish kryeministri Gruevski, i cili dëgjohet nga materialet se Gjoja ka blerë parcela në Vodno, me një sipërfaqe totale prej rreth 14.000 metra shkatror. Këto materiale janë një bazë për hetim, të cilin e udhëheq Prokuroria Publike Speciale. Nga atje shkurtimisht na deklaruan se hetohen intensivisht të gjitha të gjeturat për korrupsion, që janë të përfshira në bisedat e përgjuara. Hetohen të gjitha transaksionet financiare për të cilët ka dyshim se janë të lidhura me aktivitete të caktuara kriminale. Në këtë drejtim, ne bashkëpunojmë me të gjitha institucionet financiare dhe palët e përfshira dhe bashkëpunimi i këtij është i domosdoshëm për hetimet financiare. Sqarojmë se aktivitetet konkrete që ndërmerren nga ana jon janë të një natyre të ndjeshme dhe nuk mund të sigurojmë informacione shtesë. Iako za ovakvi zlodela двоецот Мјалков, Груевски не одговарат. Заедно со целата фамилија, знаете дека Бензел беше баџан на другиот кум, направи една криминална фамилиарна организација, тогаш Македонија не може да се надева дека ќе опстане. Ако сега не смогнеме сили на вакви злодела, да не биде Груевски и останатите изведени пред суд, тогаш ќе заборавиме Македонија. Јас се надевам дека овој голем тест за Македонија до сега може да се каже дека проблемите што ги имаме со криминалот беа само чисто криминална природа. Проблемот кој што сега е поставен пред Македонија со криминалот на политичката елита и корупцијата од политичката власт е веќе проблем не е само на кривичното право или на тој дел на проблематиката, туку е веќе прашање на тоа дали Македонија ќе опстане како држава воопшто, бидејќи ако не успееме да се справиме со криминалот во политичките елити, тој ќе продолжи да живее и да метастазира. Практично Македонија никогаш нема да стане правна држава, ќе биде политички окупирана држава од политичките и криминални елити.